Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Alhamdulillah, malam mangken kaula juga dan para junan seteja bisa mengisi malam Jumat sebiasa iki Kak Dinto majelis maulid wa ta'lim. Mantur moga majelis Kak Dinto tetikin majelis istiqomah, amin. Barokana rabuna ya alhamdulillah malam mangken rabuin al mukarram Agus Abdurrahman Jalil sedari Malang, juga nakhina fillah al Ustaz Rafiq, beliau dari Taman mangken bermukim ning Bandung. Alhamdulillah termoga nambah keberkahan majelis neka insyaallah. Coba kamu nih. Hah? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa khaliqin nasa lan ay amilhum wa ashirhum lan ngumpulo sapa sira annasa ing manungsa, yakni muasyarah, seserawungan sesama manusia, oleh seserawungan, wa khaliq lan nyerawungo sapa sira ai napa maknana khaliq, yakni amilhum au ashirhum annasa ing manungsa oleh nyerawung bikhuluqin kelawan akhlak, bikhuluqin kelawan akhlak hasanin kang bagus. Setelah kaula panjenengan dari hadis se kaping senapa nih? Kaping 12. Aneka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat dari Abi Dzarrin Jundub bin Junadah, beliau memerintahkan untuk selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian wasiat kedua yang kita neka mengikutkan kejelekan diikuti dengan perbuatan yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Terakhir wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nomor telu pesan dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kaulawan panjenengan nyerawung muasyarah, bermasyarakat bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Karena orang bermuasyarah, bertetangga, aneka raja gencerna. Napa gencerna? Bisa tegur sapa. Gen tegur sapa sampian nyapa dek kancana, sampian nyapa dek tetanggana dengan wajah yang menunjukkan wajah seacir, wajah menunjukkan wajah yang senang, biwajhin talik, dengan wajah yang menunjukkan bahwa wajah kelak senang. Aneka catat gencer. Mun sampeyan tak tro ketemu orang yodi ning desa di mengkang ruake. Odi asrawungan bareng macan. Mesem ke macan, pas macan mesem ke sampeyan. Bene mesem ruah, keng lapar ruah. Bede macan mesem aku mesem kangko bene matau gini keng akan gini kok. Ada ere sampeyan gini ka. Cuma ki berat. Bermuasyarah dengan cara yang baik ini ke perintah Al-Qur'an. Khususnya muasyarah dalam keluarga, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bermuasyarahlah, bergaullah dengan istri-istrimu bil ma'ruf, dengan cara yang baik.
Deki ada orang bagus, ada keluarga tak bagus. Dok kanca royal ternyata ada keluarga perhitungan. Ya. Nah, neka termasuk napa? Akhlak si bagus engki peneka bila orang gila nyerawung bi orang muasyarah kelaban orang engki peneka kelaban akhlak si bagus. Bi hasanin bi khuluqin hasanin ay jamilin mahbubin. Dengan cara si bagus. Mun sampeyan meri de orang semeri tak gawo. Meri de orang semeri. Nyampung de orang senyambung. Ada keistimewaan. Nah, apa istimewaan? Mata meri ben, mata terater. Anu aja yang tak tahu terater. Matanya apa ben? Anu apa sih tak nyapa? Ada istimewa. Nah, sampean terater de orang saya terater, sampean nyapa de orang saya nyapa biasa, Pak. Tapi sampean nyampung de orang saya mapegek dari istimewa ya. Nyapa de orang saya tak nyapa. Oh, mun bener orang bagus aten tak kira. Nika akhlak saya bagus nika sepaling ngening nika. Ben akhlak saya bagus nggak nih ketika andi orang kecuali orang-orang saya bagus. Nah, tak bakal andi kebagusan apa akhlak saya bagus, jamil mahbub, bihasanin, bikhulukin hasanin, ay jamilin mahbubin. Contoh saya sangat enteng mulatofah. Mulatofah nika berbuat lemah lembut. Do orang saya kasar ke sampean. Mun sampean lembut, do orang selembut ya biasa. Apa sih istimewa? Tapi berbuat mulatofah, talatuf, berbuat lemah lembut kepada orang yang berbuat kasar ke sampean. Tertawang ya. Kasar ketemu kasar kek. Iya. Mengkes pada mengkes, ngengse pada ngengse. Tapi orang yang si akhlak bagus tekan reken, Pak. Ngeladinin orang bodoh apa manfaatnya? Ngeladinin orang yang setan di ilmu apa gunanya? Ngeladinin orang yang setan di akhlak nah apa perlunya? Dina wis. Orang bagus temu cek bagus mun ketemuan biring coba. Belin boleh. Orang yang baik ketika bertemu dengan orang yang jelek dia tetap menjadi orang yang baik. Ada yang baik ya. Mulatofah panca tak berubah. Sampian tetap keadaan seperti semula. Cacat orang, poci orang pancet istimewa. Kula tak bisa nggak nih Pak? Mon kula tak bisa. Mon sampian bisa kula tuake. Malah bisa nggak sampian. Berbuat alos de orang seberbuat kasar ke kula bi sampian. Ya remah kira-kira. Aneka akhlak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahsin ila man asa'ta ilaih. Ketika malaikat Jibril datang ke Gusti Kanjeng Nabi, tok kotok ke Kanjeng Nabi. Wa ahsin ila man asa'a ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepada kamu. Mekusin de orang se berbuat cuba ke kulit sambian. Siapa mun benih nabi ya? Oh tabo orang si pewaris nabi. Orang-orang sebisa ninte bener akhlak Gusti Kanjeng Nabi. Katipun panapa Rasulullah? Ada wahda ke kota Taif 400 km dari kota Makkah. Benih sambut kelaban sambutan sehangat, benih sambut kelaban hidangan seistimewa, benih sambut kelaban sambutan seistimewa. Tapi yang temen Kanjeng Nabi ini sampai berdarah-darah Kanjeng Nabi ketika ning Taif. Apa balasnya Kanjeng Nabi? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah paringin hidayah kaumku lah. Kanjeng Nabi tak nyebut umat karena mon umat tak mungkin ngantem Mereka Kanjeng Nabi ada bu qaumi bani ummati. Mon umat tak mungkin ngantemin mesti iman ke Kanjeng Nabi. Mereka Kanjeng Nabi atu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah paringin hidayah kaum kula karena kaum kula ni kata oning pasiradan kaula. Edim mabedo orang yang temen betoh belesin bareng tuwe dim bawa. Arya saung kuna sifat ngak neka enteng. Oning bunga na pao bian, bunga na pao ni. Bede pao masa yantem bi sambian. Beles apa bi bunga na pao je? Pao.
Tak kira yantem giem bian tak kira. Sambian ngantem korma, yantem korma na beri korma keker. Bi bungkana korma kulo sambian kalah. Cak bi Kanjeng Nabi jauh gelu. Bi bungkana apa ore lah kalah, Pak. Oleh karena itu sifat singak ini perlu belajar. Jaga aja. Mun sampean nanti tetangga singak ini ki apa boleh buat? Pacet nikmat sepaling agung tebun Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab. Nikmat sepaling agung ba'dal iman yakni semarin iman yang kita nikah nikmat mun beri tetangga sebagus. Kelakona bagus, mendukung untuk berbuat sesai, ahli solat berjamaah. Ya. Seneng tetangga senikah, Pak. Tak seneng ki banyak. Jadi untuk meraih keriduan daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih ganjaran siraja mun tak tetangga tak bisa. Kudu beda tetangga. Nah, mereka muasyarah kak dinto paling nampak dari muasyarah kelaban akhlak bagus nika di antarana mulatafah yang kita neka berlemah lembut. Wa talaqati wajhin, atau cara nomor 2, senyum. Orang banyak mesem ni tak pati ketara cek sompek. Ketemun mesem, ketemun orang senyum. Padahal sompek. Mari atokar gelak je bibine. Cuma ketemun orang tak nutuaki jawaban sompek, ketemun ahlan wa sahlan kif halukum assalamualaikum senyum. Le senyum ni kena catat ganjaran di mana tak agama Islam. Hanya bermodalkan senyum nih bisa merukun orang. Hanya bermodalkan senyum nih kalau bisa ngelangakin konek saya coba. Mesem ri ketemu nengko. Capok mesem nih kayak empon elang masalah. Mari pakar mau bodoh mesem pak. Lemon bodoh orang mencorong sampean mencorong. Ya pada biburin aja berarti. Pada mencorong ya. Bi napa pertama mulatafah, nomor 2 wa talaqati wajhin. Otabas nomor 3 wa badli ma'rufin, memberikan sesuatu yang baik. Bodoh orang baci ke sampian, tahu saya balas baci percuma. Le beri saya kata ibu benar ya. Hah? Insyaallah deki mau tak nyengir tok ke teman sampean dia tok. Badli ma'ruf, memberikan sesuatu yang baik. Bedereng boci ke sampean, tahu sabeles keremen nasi rawon, lakuin pecel, keremen boleh. Aremon bener saya patah beli tak kira. Meleturi, beri kolen tok, beri bau netok. Badli ma'ruf. Bener yang baci ke sampean tahu sabeles ke jebab mon baci beles baci tak remare baci nika. Mon pekel le beles pekel sampai anan sampean ki pakun senika. Bener yang baci ke sampean laki BHS ah. Hah? Mare tak mare? Potos tak potos? Potos. Tahu satu rot teh percuma. Ngalah bae. Minimal nika kelas kuliah sampean punan. Cara nomor 4 neka untuk bikhulukin hasanin dengan akhlak yang baik. Nomor 4 remun tak bisa pertama engki paneka mulatafah, berlemah lembut. Nomor 2 engki paneka talaqat wajhin, dengan wajah yang senyum bukan dengan wajah masam. Atau nomor 3 badli ma'rufin, dengan cara memberi sesuatu yang berharga yang baik. Atau nomor 4 kaful adha. Mun di sama pegel ke sampian, mun menyakek ke kulman senengan lah nyala minimal cek belis kelaban kecubaan, titik. Hebat je lah. Andi datang ke beri mercon saumpama. Mau nyomat mercon tok minimal sampean tak nyomat kieu aja hebat lah. Bang mek nyoman jadi nang gua tak kuat kok milih mercon. Wah akhirnya bom-boman wis. Buar. Kaful adhan ni kelas ku lebih sambian. Mon gulek mungkin ki bisa, tapi hajat tak bisa ki nah. Ki kudu meles bae. Kaful adha. Cek sampai kecubaan ni beles kelaban kecubaan, je kaje lah. Fitnah macam-macam tak usah. Sambian ni tuduh seneka sampean ni buat cuba aki tak usah beles buat cuba aki tak usah.
kaful adha, menahan untuk berbuat jelek. Karena adha ni ka, yakni berbuat cuba ke orang, cekkan pada Islam apa? Kanjeng Nabi, in udhiya ya'fu wala yu'aqib wa in khusima yasmut wala syawib. In udhiya, mohon beda Kanjeng Nabi ini kepada orang lainnya lah, pribadi tapi lah, benar urusan agama, benar urusan syariah, benar urusan agama, urusan pribadi. In udhiya, mohon beda orang mepegel ke Kanjeng Nabi, lainnya lah ke Kanjeng Nabi, ya'fu, nyapora sallallahu alaihi wasallam. Kaful adha, cek sampai berbuat orang ini kenyala kukul manjenengan, sampean cek belis lah lagi ya, tak usah belis. Dinalah. Allah Ta'ala sebagai belis. Belis dari Gusti Allah lebih hebat daripada belis ini sampean. Kaful adha. Cek kelanya lah pada Islam mah. Saking dari Kanjeng Nabi ini ke saking akhlak ke Kanjeng Nabi ini ke saking dari bagus sampai kafir dhimmi, kafir sebeda perjanjian damai bi Kanjeng Nabi, aneka bi Kanjeng Nabi ini ke ejamin man adzad dhimmiya faqad adzani, sapana orang selanya lah ke kafir dhimmi berarti lanya lah ke engkau sallallahu alaihi wasallam. Pas pakuwa mun lanya lah pada Islam. Oh, tak kira masuk surga Pak, tak kira. Pas sampai lanya lah ada umat Islam, sampai menyebarkan kebencian di antara umat Islam, lanya lah umat Islam, wallahi hisam nak aku rajin yang akhirat. Karena Kanjeng Nabi menjamin kafir dhimmi, man adad dhimmi faqad adhani, orang selanya lah ke kafir dhimmi berarti lanya lah ke engkau kafir. Benar Islam dia kafir jaga bi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada khuluqin hasan. Mun sampean meles de orang meles, nyapa dereng nyapa, bagus dereng bagus, apa istimewanya? Biasa. Bener gun karo biasa aja. Bener sin, bener biasa, tak biasa. Dermul biasa aja. Saking dari biasa nah. Mun biasa ki sin sama bere, aja tak biasa. Tinalah biasa, sepenting akhlak luar biasa. Toronan yang biasa, tapi akhlak luar biasa. Daripada sampian toronan yang luar biasa, keng akhlak biasa. Tak biasa, kayak nampak. Ya. Masya Allah. Terima kasih ilmu semanfaat. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzabu, ma min syai'in wudi'a fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu apapun yang ditaruh fil mizan, timbangan amal, athqalu min husnil khuluq, yang melebihi berbobot daripada husnul khuluq. Detik waku tembangan ku lebih sampean ke seberbobot, ternyata bene haji ben tahun, bene umroh ben bulan bene. Apa jadi? Husnul khuluq sepaling meberak dekat mizan dia. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah nas'alullaha al-'afwa wal 'afiyah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Adapun orang-orang seberak tembangan amalan ni kayak tembang aku mesti tembang amalku lebih sambian ni kah. Sebelum masuk ke surga beda tembangan dia. Beda mizan, beda siratal mustaqim, banyak Pak, harus melalui beberapa proses. Beda hari pembalasan, beda mizan, beda siratal mustaqim, beda jembatan, selebih kenek dari obuk, lebih tajam dari silet. Ini amalan sambian ni kah, cek kasang kara. Ngercek sekone lah tak datang. Masing kok tahu kalau tak datang dia aja. Nong terus masuk swarga. Terus berat tembangna kok. Ngaku tembangna padi bi kira. Are tembangna Gusti Allah nih kah? Tembangna Gusti Allah nih kah Pak? Benih kun cuma sekilo, benih setengah kilo, benih seperapat, benih saon, benih seberan bilis podak beda tembangna. Serana orang seberak tembangna mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin,
dalam kehidupan yang diridhai. Apa kehidupan radhiyah? Fi 'ishatin radhiyah, yakni ai al jannah, swarga balesna. Montro berapa bagus akhlakah. Karena dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min syai'in wudi'a fil mizan athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang ditaruh di timbangan yang melebihi bobot daripada husnil khuluq, bagus akhlak. Percuma sampean tak rontoron di masjid, keng tanang sampean lanyala ke orang tok. Percuma hatam Al-Quran, mon parlo setiap detik hatam Al-Quran, keng colon, ghibah, namimah, ada banyak noreng. Apa hasilnya? Mon tadi akhlak. Oh ibadahnya biasa, tak banyak ibadahnya. Duhana 2 rakaat, witir kadang serokaat. Walau cek serokaat terus witir nika bisa makruh hukum. Karena takasul nika orang si sengkah padana solat sunnah toju, solat sunnah toju nika oleh. Cuma mon darurat. Keng mon sampean bejeng toju karena sengkah bisa makruh. Kan berarti sengkah berarti sampean ibadah, tak oleh ibadah sengkah nika tak oleh. Kecuali sampean mare salat ba'diyah sampean ampun mancing 2 rakaat untuk nambahin 2 rakaat boleh ke posisi toju tak masalah. Berarti male pada oleh genjerna ya mancing ya toju, bagus. Witir serokaat tok bisa makruh. Minimal 3 rakaat, paling banyak 11. Pakai salam silahkan, pakai salam dukaleh ngereng, pakai salam dukaleh silahkan. Mun 3 kaleh salam situng berarti tahu tahiyat awal. Karena takut nyeropane di ke salat maghrib. Walaupun sunnah beda cara nah. Amal segemes saya kayak apa? Ya akhlak ini apa bagus pun. Bermuasyarah, bermasyarakat, kelaban lingkungan ini apa bagus. Saling tegur sapa, saling adu aki. Nih Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warda. Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ini kasete, tetangkena orang kafir Pak, Yahudi. Imam Syafi'i ini ketangis bener cuma santren tok, bener ashabu Syafi'i melolo saya nangis, bener cuma santren saya nangis, bener cuma keluarga nah, orang kafir nangis. Leh, tanya lagi, kakek nangis apa? Kakek agama tak pada, mbak tak pada, pangeran tak pada, agama tak pada, tapi kakek mak nangis dak setan Imam Syafi'i ada apa? Sebab engkau merasa kehilangan, karena engkau selama atau tangkep Imam Syafi'i setiap tang bungkore abuka lah, bang tak pernah toleh ke tang bungko. Menjaga pandangan takut tang keluarga berdesa terbuka anggota bedena. Jadi selama Imam Syafi'i ini kata tangkep bi orang kafir nika mon abuka labang sini Imam Syafi'i tak pernah toleh. Karena aja ge. Sebab akhlak saya nggak nik Pak tertarik Pak. Mereka no orang nika saya congok. Maaf kalau non sebu. Bener tak penting toronan nika penting karena sampean mau nabi sanan juga atanya toronan kade. Cuma toronan gila tak bisa menjamin kecuali akhlak ini kasih bagus. Namun kulit sampean tak ngening lah, ilmu tak ngening, ibadah tak ngening, nasab tak ngening. Ya akhlak lah apa boleh? Ilmu tak ngening, lepas pasan kata dia. Ibadah ya tandi. Sekemas saya yang lagi, ya akhlak ni lah. Bermodalkan akhlak sebagus cukup insya Allah. Ketopuan kapi sebab coba Pak. Se ahli seneka kening situng akhlak nih gila akhlak kening situng kelakuan akhlak bagus ketopuan lain tapi sebalik kok ilmu banyak ibadah banyak cuma sayang ada orang tadi akhlak elang kapi kebagusan dia mau urusan genteng ada genteng yang gak kanjeng Nabi tapi teh ya alami Gusti Allah. Menurusan ibadah tak usah tanya. Hatta malaikat kalah ibadah mi kanjeng Nabi. Ibadah ada sebisa makala sesempurna enggak sempurna ibadah kanjeng Nabi sobung. Hatta malaikat Pak. Tak bisa makala ibadah kanjeng Nabi. Apa yang poci bi Gusti Allah? Lah. Badan. Kanjeng Nabi ini kebadan paling sempurna. Tak poci. Tapi ketika kanjeng Nabi Gusti Allah memuji langsung Rabbul Alamin Gusti Allah saya muji benih manusia lamun Gusti Allah lah muji terus apa pujian kulit sambian Al Habib Umar bin Hafid pernah debu wallahu qad athna alaihi
Fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fis sarairi gadda'a limadihi saffati rabbina wa hadana. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja sudah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu qad athna alaihi, benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah memuji kepada Nabi. Fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana, lantas seberapa pujian kita jika dibanding dengan pujian Allah Subhanahu wa taala? Ada bandingna. Apa saya puji Gusti Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ini ke sifat saya. Allah. Allah. Sifat Allah, Allah azim. Baki ke kanjeng Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ni ke sifat Allah. Tak boleh manusianya ma'azim meloloh. Harus beda Abdullah, Abdul Azim. Karena sifat Allah Subhanahu wa taala gelaraki dekat Gusti Kanjeng Nabi. Allah taala semaha azim. Ada bu ke Kanjeng Nabi azim, ya azim, semaha azim, tetapi memanggil azim ke Kanjeng Nabi. Ajib. Sifat Gusti Allah azim tapi ke Kanjeng Nabi ki memanggil azim. Congo ayatah wa innaka inna litaukid la ala allama gid'ah minal gasam yaktini ki bada ala lil isti'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tebu wa innaka ala khuluqin azim, cukup tak salah, karena ala ini menunjukkan di atas. Atau Gusti Allah tak ada bu tak usah ngakui ala, wa innaka la khuluqin azim, cukup, karena la ini kata dulu alal gasam, karena sumpah Gusti Allah. Masya Allah. Mau terangaki, seandainya kata tasik nih kata di mangsen kajuan neng tunya negabe pulpen untuk mencatat keagungan Nabi, lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan sebagai tinta, pepohonan sebagai pena untuk mencatat keagungan kalimat Allah, tanda kebesaran Allah. Apa kebesaran Allah? Langit, tasik, lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Kanjeng Nabi paling utama nama makhluk. Sampai asad, sampai gundul kajuan lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sampai asad kita mungkin dengan bisa mensifati. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun tasik kering bedepole aing tak bisa kinangan. La ya'rifu qadra Muhammad illa Rabbu Muhammad. Ada saya tahu dak hakikat Kanjeng Nabi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena dinto pelajaran akhlak ini penting. Coba anak-anak kulit sambian congo nya sebelum tidur pakai akhlak apa je? Akhlak Kanjeng Nabi, doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, mantar muka mimpi Kanjeng Nabi tidur. Ya panggil debi naku remote teto anak, bapak naku remote, anak naku HP, ya mimpi apsa tok je kake. Coba congo anak-anak re akhlak kata siapa? Aina man yatakhallaq bi akhlaqin nabi wa aina man yata'addab bi adabi nabi. Kama mungkin beda orang belajar akhlak Kanjeng Nabi, adab Kanjeng Nabi. Padahal akhlak Kanjeng Nabi ini kan enteng pak, sahlah, suhulah, akhlakul gawiyah, gampang sarah akhlak Kanjeng Nabi. Ngakan tanang kanan maca bismillah, apa sih repot? Cuma maca bismillah, maca tak ngakui tanang maca bismillah, wis itu. Malah beda bidana ajam nyoplek banyak nyosor sampai ada Mas etek ya tedu. Namun sampean tedu nggak etek. Nyeding tek. Repot mau etek. Mulai makin belajar ya, anan sampean belajar ya. Tedung sebelum tidur, doa. Masuk jeding, malah berbidan aja mata mancok. Orang kotil haja. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Masuk, keluar jeding pakai akhlak boleh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Iya loh. Bapak tak dulu jauh le nyenceng sarong. Tojuk jerabat ya waduh lah ta mancok. Noron ke siapa? Tak noron ke korbina. Akhlak ni penting. Ayo beli boleh pak. Ni pun akhlak kanan ring Islam makin tak ada sing nikah pun. Hal sesepele ngak nikah.
masuk bungkoluk salah. Mpun semeremetok bae lah. Tedung baca doa, jika tedung baca doa, semeremetok. Tahu sasirat berat pun. Ya, paham ini? Amal ibadah manfaat ngaji nih kah? Mater mau ketetein mesti manfaat. Wis, pedek akhlak ketok lah. Apa perang, aduh, apa perang? Jangan detok adalah aja nggak preyet tok, aja ke perang. Paling kiai ini suruh jalan kadang, jalan kadang. Tuti kiai ini kasih mati kakek bida jalan deh iya. Karena ya cek majelis taklim belajar akhlak, mau tak ngaji kan tak kira oning. Oh ternyata si mebruk ketimpungan re akhlak waku. Adab, masya Allah. Makin ke guru, kering tua pak. Anak sambian adalah nonduk ya dan ring tua berapa menit. Ya dan HP nonduk lem semalam. Nonduk ya dan ring tua 5 menit tak kira kuat. Apa nikmatan di anak mau jadi ya? Imam Ali Zainal Abidin selama Odin ibu tak pernah ketinggal ke tengah. Karena setiap ketemu bi ibu na jalan nyorot. Aneka akhlak setepa. Belajar dan takut kasta kebudi kuli sambian. Nunduk ya dan HP tok siang malam terus nunduk ya dan ring tua bila. Pernahkah anak kuli sambian neka belajar akhlak di ring tua nah? Karena sampean tak beri contoh sih bagus apa? Cecil beri contoh sih bagus. Al-Qur'an baca, siwak. Insyaallah anan sampean siwak kan. Are setok. Mar monte tapok bias bak bianan king saking. Penting belajar akhlak nih guys. Cerita aki ning kitab napa min husaniya napa men tak salah. Bada orang matur ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar orang tegas, keras. Anak kula benarin okolen kula. Kula udah cerita nikah. Beli sampean takut kelopai. Etokol benar sampai ke pasar kula etokol bi anak. Kula nyon tolong ke panjenengan dekik nasihatin Sayyidina Umar. Ya marhaba, ke badana anan sampean. Kayak babi bapak kula ke Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia tanya ke Sayyidina Umar, bener benanan re engki. Nokolen benar engki. Ada kan bapan baan si maraja baan engki Sayyidina Umar. Kan bapan baan engki. Lama itu koleh, berarti ban tak kena. Sebelum panjenengan nokolen dan kaulah memberikan pelajaran takdib ke dan kaulah. Panjenengan parlo oning. Bapak kula ni ke kula mau lagi kene sampai raja tak pernah rasanya melajarin panapa sekali kecuali ngare bi ngobu sape. Nyengkal nang keleh nyengkal pun hari kula nyaksain bapak no kolen sapi gini kan nguligi kene karena sapen lek jual bi bapak ada seto kali bapak ne to kali gula apa debun Sayyidina Umar langsung ngalle ke bapak bener wacananan engki Sayyidina walaqad aqaqta qabla ayyaqqa berarti ban si okuk kade berarti ban si kurang ajar kade ngalaki pelaran bapak ne biar bi Sayyidina Umar. Ya malah bapak beri contoh saya tak saya coba akhlak apa saya ketemu ring tua nundu nyom tanah ngebeli insyaallah dan sampai dikeli beli anak belajarin akhlak engki bisa belajar apa boleh sangkolen akhlak anan pak mun sangkolen sepeda motor tok sepeda motor kene jual sangkolen apa sabe aduh jual dak tol masalah tanah bapan ya kia urunan sangkulen akhlak kanan. Nah ini ke hadis terakhir dari hadis balu belas wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan yakni mula orang akhlaknya bagus dadi betek. Oh hebat. Kayak mula betek ke akhlak coba dadi betek iya. Karena betek manusia ni kecenderung dekat kecubaan. Tobe atau manusia neka monte latih lebih cenderung dekat kecubaan. Kayak monte latih nafsu neka latih perlu latihan. Menter muka titik ilmu manfaat. Menter muka kaul mancinengan tetiakin orang-orang yang di akhlakul karimah. Anak-anak tetiakin anak-anak salihin salihat muti'in muti'at
qurratu a'in li sayyidil bariyat. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fahasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil 'aliyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qabul. Ngereng sini. Pengumuman dah. Parlo apareng oneng daka kanca sedaja kantos sumbangan marma